أنا ما مش على PowerPoint. Thoknath ko goro jaba goro to de kon Thoknath de kon men de che de kon Queen ka Thoknath go ba lat ka Thoknath yeah, can say Nuer. Okay, so أنا ما أنتم Thoknath uku logoro dong deri jangajan مش على PowerPoint يعني dua banana deri gwara kaje nama shale first slide ki jan man yam bro do kula gal so bana wo kam chale new slide gome deri button deri gujan mentama and then you can click it bimana go deri latin be show gor nama twain gom dong de show riet ka Thoknath ke ka Thoknath bana goma dong deri mongoro deri gwartan deri show gwartan chat de kon jogor de show goro to gong okay tuan baka gar shwadia kwach tong sigari tama baka select bo ka text baman gora chiga new cycles kim gajamana madagwa then ba show latan gwamana ko bariyat ba kula kwana gwa amugoro ledu mudo dian gwam bishu lana mudo dian chiga dong de ka jan new slide bishu twine ja ke bi twanyen aro wipinya bimedana ngori bi chu laraj angde chu duel riani kana lot ni ken michi kono gorno dong re gor durian kana lon ken gom dong de table de you draw table okay gom dong de chu laro quen ki de chu le SN kato kwene then dong de chu le 1 okay so sorry tab ko gora ba ngajo kadi ke table dang de gome gome dong de chu le English words nama Nuer okay words okay tata dong de chule tete de ka watch kan de na mu watch ga baka select ne kan der ba delete ba trying go man ke ba right click ba le and ba kum chele delete rows sorry so I think delete columns yeah. So right now I'm Shagwa. So all we have to do, let's say love and then hate, pain, heal. Okay, kind of unity. Katongna goma ya de kono gor ko butongna ro korelat love nuk hate look pain chere cabbage heal chere mi cha pondo jakagwa de lele gwa ki cha jakagwa ki chalo gwada bo heal be gonden okay chaloch gwasda mi miteriet ka kon bana moy kerie ke mede ko lor unity mat namo agenta dan der ngwande gor gaja ka word presentation ka PowerPoint ko jen der kon lo ka long mite to ngwana gor kon let konan chi kel ka wada name yos ke jabo ke lat ke je dul goro dera go dera andera PowerPoint dera gor dera ngach ka do dan dera gor gaja ke do dan gwije de no mo je lo gaja kan to ka to gor kon de kon ngach
man jak machine amalel man dere lel nyok dong dere gor dere ko present ke de jago to be lel slide ka computer tuna commercial keyboard. Let me bring it here. OSK yes, on screen keyboard and on screen keyboard ma mishana nen ngwama tem gora nyodo ninja yeten ko on screen shana na ki screen je ben ngwama te mishale F5. I think na misha shapel I don't know F5 la F5 na me home button, page up, navigation, move up and all that. You know te mishale F5 ten kedete jena me twa inde je kon me kon en che pop up ke che pa F5 ka keyboard mi che twain gwa da na t ke slide mi che kana me ke ka gwa ti tene bi F5 bi twain binen be full screen be no all you have to do is you click the arrow down button okay shed gong tuan kwaj tung do riene kana lone kien no cha talk yami to ya bera shu kak ke be shu exit ana me ador me de jilwak dere gor dere ngach no de presentation de lele de ni shloina te biya te kamal no